National Freedom Fighter Silsombu Phonglo Arong Kachavoy Ingding Parus Replicap di masa Saidia Sabah tumben semi kachki modun. Bawazan MEC konsensi angkang alongta AAP asogbu ingchupon bomtanglo. Jirikindeng havar amai atumpen semi ingding plikebra sirkep karbi risum ni sorong aji along alir acampen kipidun ji apanci sik cidangpon bomlo. Karbi Anglong Gorkha Development Union klembang pubang pi atumpen semi kedeng pon amai ke paman pon. India det pi along British atumpen nang cari bom mahut. India rad pan nang cenek nang celo bom mahut samila punat di masa khai anokbi. Kartitang virus sambudant Phonglong pen Japonsi organization sengponsi labangso British atumpan kete song asai deng ponlo. Kartitang virus sambudant Phonglo British atumpen kete song pon along si apran damnanglo. Ditang virus sambu Phonglo di masa district Longkhobor adungt maibong along si mahang nang tek abangpu. Kartitang virus sambu Phonglo bangso pirut heaven kachevoy arni di masa khayatum anikanawang sami nang chikimu bongbang bomsi peneng surhini ra engkoy ke thom aningkan anamangki thangthang ni phai krihini arni Karbi Anglong District Committee di masa Saidia Sabah amaipu Panibushan Haflangbar lapen chunbang Saidia Brak Kermprai atumpen sepatir piponsi delaji matibong along engdeng parus rap plikep vir sambuden Phonglong arong kachevoy arni vir sambuden Phonglo amohor along milurkai ponsi chikimudun labangso api mai ini ponsi karhitang vir sambuden Phonglong alama putak chan simumbon lapan di masa hemtun tin ke du tum an abang phutum pen sami milur kai dun pensi ke chikimudun jia phan sami committee ahin pen pothot chunuri pontu Phonglo 140তম মৃত্যু বার্ষিকী পালন কৰিছো engdeng plikebra parosi vir sambudhan Phonglong arong kachevoy arni chikimud pon বীর সম্বোধন আমি আগতে এটা বীর শব্দটো আমি সম্বোধন বুলিহে আমি জানো সম্বোধন বুলিহে জানো তেওঁ যেন মাইবান অঞ্চলত লংখতে জন্ম হৈছিলে ব্ৰিটিছে ডিমা ৰাইজী লৈ যোৱাৰ পিছতে এটাংকেশ্যন কৰাৰ পিছতো ৰাইজে সুখে শান্তি আছিলে তথাপিও পিছৰ পালে কি হ'ল শোষণ নীতি কিছুমান আহিবলৈ ধৰিলে বেলেগ বেলেগ পালৰ পৰা তেতিয়া সম্বোধনে কিছুমান অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰি এই ইয়াৰ বিপৰীতে তেওঁ থিয় হৈছিল যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ ওপৰত এগেইনষ্টে থিয় হ'ল এতিয়া ব্ৰিটিছ ভাবিলে সি মানে আমাৰ কাৰণে পাছত দিগদাৰ হ'ব গতিকে তাক প্ৰথমতে লিউনেটিক ডিক্লেয়াৰ কৰিলে পাগল হৈছে এই পাগলৰ কথা তোমালোকে কাকো কোনো সুধিব নালাগে গতিকে আমি সৰুলৈকে আমি গম যে সম্বোধনে পাগল হৈছিল তেনেকৈ গম পাইছিল কিন্তু একচুৱেলি আচল কথাটো সি মানে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত সি মানে পদক্ষেপ লৈছিল শোষণ নীতিৰ ওপৰতে ধৰক সম্বোধনে আমি সকলোৱে আমাৰ নিজৰ জেগাতে নিজৰ ৰাজ্যত নিজৰ দেশতে আমাক এনেকৈ শোষণ নীতি কৰিব গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমি লাগিবই লাগিব তেতিয়া কি হ'ল ব্ৰিটিছে ইয়াৰ মানে ছাবচাইড কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে এইটো কৰিছিল কেইজনৰ পুলিচ পটল গুঞ্জঙতে মাইবাওঁতে পঠাইছিল এই গম পাই সম্বোধনে কি কৰিলে জং জাতি তেতিয়া দিনত বন্দুক বাজুক ইমান নাছিলে গতিকে দা তৰোৱাল কুঠাৰ এতিয়ালৈকে যুদ্ধ গতিকে তেনেকৈ মাইবাওঁ তেনেকৈ বনাই দিয়া হ'ল মাইবাওঁতে তেনেকৈ ঘাটি বনালে জং জাতিৰ কাৰণে গতিকে সেই জং জাতি লৈ কিনি ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত লাগিলে মাইবাং আহি কিনি ব্ৰিটিছে পালে তাৰপিছত সিহঁতে গুঞ্জঙত গুচি গ'ল গুঞ্জঙত মানে আপৰ তাতে থানা আছিলে গুঞ্জঙত থানা আছিলে থানাত ঘেৰাও কৰিলে থানাতো কিছুমান এইটো মানুহক মাৰিলে তেতিয়া কোনো ৰাইজে সম্বোধনক কি কৰিছিল ছাপোৰ্ট কৰিছিল এতিয়া পুলিচ আহিলে কি কয় পুলিচ আহিলে কি কয় গান একটা আছে গানটো কি আলু মাইলাম বা মোজো খাওজিবা সিবিয়াৰাও ফাইদন না মাইৰো খোলা মানে মেকুৰীয়ে মানে ধান ইটো কৰিছে শুকালে তাত নিগনি আহি কিনে খাই আছে
তোমালোকে ইয়াক ইয়াৰ পৰা তোমালোকে নিজৰ মায়ে ধানটো উঠাই লোৱা মানে ব্ৰিটিছ আহিছে আৰ্মিবিলাক আহিছে সেই গানটো গাই দিলে চব গম পাই যায় গম পোৱাৰ লগে লগে কি চব পলাই যায় তেনেকৈ কৰি কৰি মানে একমাহমান যুদ্ধ কৰাৰ পিছতে তেতিয়া এইটো ব্ৰিটিছৰ শাসনকৰ্তা আছিলে কমিশ্যনাৰ হ'ল যেনে তেনে যিকোনো উপায়েৰে সেই ডিমাছাসকলক শেষ কৰিব লাগিব নহ'লে নহয় তাৰপিছত আৰু আছে ক'বলৈ গ'লে আমি আগতেও কৰি আছোঁ চেগাচৰে কিন্তু মানে শ্বহীদ বুলি আমি এতিয়া মানে গভৰ্ণমেণ্টে 4 বছৰ এইটো গতিকে আমি চেগাচৰকে আমি কৰি আছোঁ জেগাৰ নামটো কি আছিলে ইয়াতে দিলাজি মিটিপাৰ Non ke bangji thang ni phai kre pho pen thang ni phai sirkep arnian diputar hang su karbi jutang aklamlong engdeng pi kebra sirkep karbi risuming srong aji ke talang ponji aphant preexam havar amai tum bentak at 6 dang pon bom ason thatsi nijang karbi englong jurikendeng havar amai tum ben sabi labang so engdeng pi kebra sirkep karbi risurong aji ke talon pon along kachipati dunji lapent anlira chamki pi dunji aphan 6 dang pon bom lo jurikendeng pen rensing teron Karbi Longri Abirta Thang ni phai khri hini arni adapor phai khri si apor malom la khain ko ragethom bokajan MSc consensi palopon angkang hanjang langso poisa ingti arong along AAP rachari atom pensami asok bui ke pangtui mati armugu chepong pon amai ingnipon hula meghalaya tum autonomous state kelong to hala so hotila Am Admi Party Asongjapur Ranjit Hanse Pensi Mai Kachari pon along Pabitra Bura in Church Karbi Anglong District Committee AAPP ahin pensi aluhitum phan pachini pontu labangso AAP kangdang amai along aluhiaman pet Mohon Rongpi AAP Asongjapu Proson Ronghang Rakhi Rongpipi Lapen AAP Asongja along Klembang Phubang Piatum ta Chitong Dunrenti KUYMI Phu Barimt Rakesh Killing Lapenari Sang Hotumpen Pangrumpet Pent Bangkrit Rock Cap Aradatum AAP arat cari along cepa okdun cusi labang so AAP apant lanu se jakong hipidun je apant alang litum pent lam riding pon sangti di pen presenter Karbi Longri Abirta 11 pen pining 2023 an lo laki damtang aning kan ni lipasan coba mahut kita government ke damtang government lagi dobam government pan ciki pen kampi claim akis cun kabeja job sakuri nang pipo pun nang salak kontrak nang pipo nang salak ason rat pan kipi nang yason itum kacini pen ateng me kilong unde warsai kilong unde aposi ni tu Karbi ane put yason de nimthang jongjung rejan PC lasuk political party lahlo right way lo apor ki melo kus ditu matha pensi la am ni party long pini itum join dun lo join pen la itum Karbi Anglong ono jati atuma pansta mini itum la mesen dan warsai palong pi unjia phan kelong jia phansi ili pidida anjang langso hawarlom ili ami party join lo tenangli mai phu hoi pen mate nangli song along kumar masi nangli long ri sang ho to mai join nikla Lili amen ke mane aklang pun pelo mesun selo assistant secretary publicity secretary dolo pen angi member saja central committee member la pen dak Bokajan district member tu nili kamat hanil tum jong kamat habang ke isi melata isi lo waktu sudah nil tum kamat ha tak abang ke non sikit ke kangdang bang keceng lah nil tum Pini bangkon bang joining dulu. bang troket kenaan la leader satu nangajon dun dulu Kupipi party pen orang joining ni alam itu. kuya presiden ex son ke lapen laku bang nari sakti alasam nari sakti presiden loh
dan already ke kongres tum pendana itu tum la muhila dak blok kongres ke hai pi tum nang chitong dun dan ke bang jilang ni tanali tum la pusona chipok don jipan angring nang tum do nil tum do non si ke cheng la lapen hok per lam ke Karbi Anglong ke BJP pan aning ke chethe dokok lo ka chethe dokok polam ke rat tum council dokok mat ang nu thanga pipe ta rat tum son aning ke chethe athema tha lo on de mate company si solai pom council ke lipin non ke company si solai pom lage with proof si kipu document si kipu rat pan thanga pipe none theklong lo Karbi Anglong ke contract choklam dun ta long le sakuri ke isi posulai po ma phandong bang jipi ne kan tong tangka endet det ni lilong prop awe ki pi wek tum ta do ta hai mene prop awe wa phisa apos ke isi wet ji ki hang bang pharo se risomar riso ejang tum sakuri chu hang dun po apos ke isi wet pol bat baki tum ke reng rang ni lo ma contract pa choklam long ning ke non ke awe lo council budget pining ke 700 more than 709 crore lo ladak pen first half tangka bang elo agos malom su bang elo jok panda pipe kipi thek dun long mana itum kipi jok panda pipe company si solai bom athema penangan nili lason evidence do mana special grant ho grant in aid ho ha lason special son aphan do pik jok panda pipe aku ti paru paklang aret po lapumat tangka chodet jok reklam dan longle isi family chorna lasi ladak non ke ninje lapu alang nopan allegation people political motivated punam puroi lasi nil to mathala legally ta dampo lapen parallelly lapu parliamentary ta dampo legal ta dampo non Karbi Anglong rat tam phane dak pen sinili ka chuning ri je bil longi mene puma phi dun rat lo pa mot election at phoi tin ta vote ri dun bom pulo te son se dam bom po Karbi Anglong rat tam ching thur thelo la ke guarantee lo ke tangte आम आदमी पार्टी के नेशनल पार्टी इसी तसे लबंगसो Karbi Anglong la 244A बट हेमफ्लैग पर थाने ले तो चिसों बनेगी मा Karbi la mane AAP ke Karbi mane all India bong ke mane isi political party constitution fan ke kroi pami la si as per constitution ni la AAP a leader tum fan la pe north east in charge la pe nang leader is the president no fan ke constitution la do tang pot ke ni tum tang objection avi nang puer lo athema constitution fan ke kroi pami ako pulo 6 schedule ke kopilo po 6 schedule ke la ke already constitution nang ke dotang hormu as per mane constitution ko pi manang litum daka practice la ke nil tum thana puthai ave la sinil tum pudai po banke constitution ala 6 schedule fan lok ke nil tum politics claim i athema ke claim mo power long wang jui lo pulo te as per constitution sinil tum claim ji la pen daka jok nang pudunun e nil tum ro tham chu pura te che hang nei hormu kali ke constitution nang ke dotang hormu ke hang ram joteng ang ne nili hang rap joje la so 6 schedule constitution pan ke power long wang lo pulo ten tum guarantee lo as per 6 schedule pen ating pen constitution teng pen kam claim po nil dum pan thang objection ave la pen isi guarantee piji Karbi Anglong rat pan ke mane power long wang jui lo pulo te sakuri aphan lok si atangkat thok nang ne la pen contractor tum contractual claim lo la pen percentage pinang ne la ke so guarantee piji Karbi Anglong rat pan Karbi Anglong angkang along kedu Nepali made Gorkha akhai tum pasambika chingthur asaembu kelang dunji aphan pura kedam tang surhini ra engkoi ra hini aning kan an Karbi Anglong Gorkha Development Union pu asong mahang pathek ponsi thangthang ni phaikri hini ani di phuklap asai hemalong Karbi Anglong Gorkha Development Union mai phu konchun bangla pen klembang phu bang phia tum pens BD sir RD Gurung thla pen chairman Raj Bhujal atum pen simi sibi padeng pong शपथ खाँदैछु म आफ्नो पदमा बसेर कुनै पनि Gorkha khai tumpan sami lugachali anat kanthur ponji lapen lanusi aning patrung pon thuji aphan pura kedam tang surhini ra engkoi ra hi aning kan engdeng kep lapen degree long sadlang on duna bang pi bang tumpan sami ka chu asai dengkong Karbi Anglong ke 6 schedule along ri punili tum chini lap bonds ta minili tum ladak non pen lek edukali ni tum hako pen kedam tang 1950 lapen 1960 aning kan aprang pan sini tum ladak nang do bomlo
bonse mela punat ki ACC atumpen nipali akhai made gorkha khai tumpan kelangpon ipangkhre ve son sini tum thek on long laska prek akhai aphans kelangpon pasing thurpon asai son thak thaksi ni tum gorkha khai tum man sami Karbi Long Thomas Council pent nangkelang pon chari mate nangkelang pon pang bar pon la sonte mesenji busi alang litum pen chuni ri pon thu President Secretary whole team do first chairman bangke chairman fan bangke semi kideng bangke hala advisor chief advisor do DR Guru alangli si semi kadeng lo an parke nilitum fan ako chairman Raj Bhujel alangsi ako nilitum kaddu team President Secretary dei member fan alangsi semi kadeng je nilitum gorkha akhei ba dhorok isi nilitum de ba Karbi Anglong angbom nilitum jate ame thang hedi kosonsi kam claim nang pa mesen kam claim ni phansi semikete ke bang jilang ni PPSI claim point konsa labang ke nili ini arni ke nili pupelo ba nilum pupelo mu ke bang arni nang tum birta long akimang kopi iklo nilitum all round development da dolo hong dan nilitum ko laso atensi isi akhei khan kopi pi manai labang ke laso pini hedi laso kam bangke nilitum claim ko mane athima da dorok nilitum gorkha akhei Karbi Anglong 6 schedule lo sitame Karbi Anglong long gorkha nilitum dober 1950 60 lason pen hedi dobom lasi Indian lo nilitum ta laso hisapen ke nilitum ta seman right long nai labang ke government tum lang cari ponang ko an parke nilitum gorkha tum deprive kilo non ke nani dhorok nangli si media lo chini pame lo 1985 aning kan pen ba 1968 aning kan pen 2000 an nangli hala kosona pupo service copy ma vacancy hai ke long tum data pening non langing non an parke laso api 2000 to 2009 an ako nanglitum la nilitum gorkha pen kwan ma Karbi Anglong autonomous council along service long lo la nanglitum data ulai no 2010 pen non pini arni an kwan data hodak deprive ma hodak si sini ko lasi lahe alam do beleg alam ki muafi pini ko labange just pene lo hai dhorok nilitum longle alam ta do longle lahe hoita sab sung hoy officially hedi lahe ta government tum lang pamenang ko kusi nilitum pene lo hai dhorok trading license ta dhorok inut jongsi educated person lo di educated person pulote alang jongsi sakuri longle pulote